Directorate of Environment and Climate Change na sinduna numit nini chathagadaba Indian Himalayan Region Climate Change Conclave Imphal gi City Convention Center da hokre. Phone namagi pambaidagi famungdagi hendoktraba migi mating yaudravadi lengba fawba ngamdraba Moirangthem Dango alias Arvin na mai pakna business tawba ngamle. Hangmaiban Kendra ki manung da leiba lambi sing mathang chahi lising ani kun taruk ki nongju tha mamang da semba loisina na ba pandam da lambi semba hauragani haina MLA Joy Kishan haikre. Amasung Manipur Cultural Integration Conference ki Yankai Mapan Laksuba Foundation Day ki thoram pangpokre. Kurumjari ISTV News meeting tabir basing taram uksari pau sandung pizari City Convention Manipur lenga ki Directorate of Environment and Climate Change na sinduna ngasidagi horaga numit nini sathagada ba Indian Himalayan Region Climate Change Conclave Imphal gi City Convention Center da hogdokre. Research Practice Policy amadi Communication da meeting thamgada ba conclave hogdopagi thormaduda Manipur lenga ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal, Forest Environment and Climate Change ki Principal Secretary Arun Kumar Sinha yauna Manipur lenga ki makuk thongba senior officer singshu saruk yakhi. Thormaduga mari lenana Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na conclave asina state sida thengnariba climate change ki issue sing mayok nabada chauna kanaba piragani haiki. Research tawriba sing amadi conclave asidagi phanglakba wakhalon sing thabak oina pangthokpa mathau tai. Karigumba haidiba wakhalon sing thabak to onthokdaba Thoklabadi anoba wakhalon sing khalubagi wahan thok leite haina mahakna phongdokhi. Manipur, the unique thing about it that it is surrounded by Himalayas. So Manipur is also vulnerable like any other of these states, Himalayan states, to climate change impacts facing rising temperatures, erratic rainfall. So many times frequent floods we are experiencing in Imphal, even in Delhi we are experiencing this year. These changes, they impact agriculture, water resources, public health, livelihoods, food security. It all affects the basic fabric of our society. As far as Manipur government is concerned, it is committed in its endeavor to tackle current and future climate challenges by reducing associated risks and vulnerabilities. Subnagi lupalising taret piba phone amagi pambaidagi pamungdagi hendoktraba migi mating yaudrabadi lengba fawba ngamdraba Moirangthem Dango alias Arbinna mai pakna business toba ngamle masagi chahi kunmari rom suraba Lamphel Sana Kaithel dagi Moirangthem Dango alias Arbin apokpa Moirangthem Mohendro wangangba madi khutsa khara lengba ngamba natna Ngaksam gi makhagi hakchang gi kayat sing lengba ngamde imungi miyoy amana mateng panglaga mobile phone amaga printer amaga siznarga customer sing na pamba mawongda photo sing shemlaga frame salaga online gi khuthangda yonbadagi senthok lambi phajana semba ngambani M store haiduna maming tholaga dangona toriba thabak matau karamna mai paklakpuno haibagi matangda paudam ama Aise anamana idisiam paame ba hande ko isagi wakhalda puthokcha bje design ngam jam paame ba adana aduju dum tawre duga aise social media marketing de asiju hana sar daina gi makha tanjare ba sai ani hujusun lainari ba kodum tammi hai tar ju tha da sales to bangam bje 15 daina 20 bodi dum tawre duga daw ya ga khoi hara khum hai gum ba school gi Tijari gum balai raga dum thanda 30-40 dum ayan sales to bang. Sian hai da ina thabuk to je pesha wat position na teba hai de ai gum balai ba myam asu khala ga mo je thongna oi jana ba asu phodi to bo yai hai ba je mo je thongna oi jana ba to bone ba phamung da lai ba ina phau khitang to ba da thanda lupa lising tara khondi dum sales to bang me ba adu ga sian na ko ko ja ba sing na to ra di
ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯣꯟꯕꯗꯤ ꯌꯣꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤꯗꯦꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁా ꯊꯥꯗꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯖꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯇꯩꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕꯀꯣ ꯃꯥꯅꯒ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒ ꯆꯠꯄꯤꯗꯅ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯎꯅꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯃꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯏꯁꯥꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯎꯕꯩꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯥ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯗꯗꯤ ꯑꯁ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯑꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯎ ꯆꯠꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯅꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯍꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯨꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯆꯦꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅ 30% ꯉꯥꯡꯕꯅ 100% ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯙꯔꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯙꯔꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯦꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌా ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯝꯒꯣꯏ ꯆꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯗꯣꯡ ꯄꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯃꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯁꯥꯟꯅꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯝꯐꯦꯟ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2026ꯀꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯨꯃꯨꯛꯁꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯤ ꯊꯤꯟꯊꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯣꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯥꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯚꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯡꯗꯣꯛ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯦ 2020ꯒꯤ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯒꯦ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯊꯤꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ
tangkak khudingmakta akhoi na dum tawjagani politicalize toraga lambi du mangan na bahon raga akhoi mem watna bina dum hona biganu adu thoidokna thamai bana main torok gi leite tawdabu akhoi na remind tawjabani adu masi afabarom da chalaga lambi singe phajan siam ba akhoi praja mayam gishu akhoi support pibi oina ina appeal tawjari lambi yengsinbagi khongchat aduda saruk yakhiba PWD gi executive engineer Laishram Max na thangmaiban kendra gi oina Imphal West division da yawba lambi humbatra mari asi matam khara nong chubana maram oiduna semba yarudaba adu nini humni asidagi semba horagani haiki koi matam khara nong churuba kholuba lei maram na ko ado sigi hojik nu hangami thangmaiban jaga gi oina lambi 74 roads Imphal West division da yawba si haying hangsit nung nini sida haw na paikat na ba tawrani haita haw Manipur Cultural Integration Conference ki Yankai Mapan Lakshuba Foundation Day ki thoram pangthokre MCIC na sinduna Palace Compound leiba Manipur Cultural Integration Conference ki campus pangthopa thoramatuda Mutua Bahadur Masung Manipur Cultural Integration Conference ki President A. Brajakumar Sharma na thoram gi athoiba mithung singoina sarugya ki thoramduga mari lenana Manipur Cultural Integration Conference ki President A. Brajakumar Sharma na Manipur da tongan ba ethnic group kayana pullaga sabani pakhang bagi matam dagi hona mioi bai khoina hingminaba matam adubu ningsing bachangi ningthau pakhang bana mioi bu khuding bu loina taramna konsilami mahakna mioi bai khoi punsinna hingbada culture bu ikai khumnaba wakhalon leiramki madutada punsin ba yagani Manipur da changlakpa singi culture da khud thingjilamde madugi concept aduda Manipur Cultural Integration Conference na culture bu ikai khumnaba promote tawraga punsinna bu honaraga lakli haiki Asigi Mirolda School de dagi chahi taruk tagi tarani thoi fawbagi matang asida system 9 syllabus ta haplaga humanity karino tambiragadi nungsinagani negative oiba wakhalon leiroi nungsinaba hengatkani masida government society guardian na punsinana thabak tominaba changi haiki bi singje punsinna lege haitar bodi moi culture and tradition che masi honor to thoi promote bom thoi adudada akoi punsin be yagani haiba aduna Manipur changaiba mi singsia masi matamudada mana magi culture da ma kainta khuthinjin de haiba adi phajana promote tawi advan tawdara yamna phajaba mawda koi society mu sagul pe haiba madugi concept tori akoi da sagi culture integration conference na link khati bisu haiba punchen ge haitar bodi akoi culture amachung tradition se masi akoi na honro tawgoda buni amachung promote tawgoda buni matamudada akoi se punchen be yagani haiba se masigi concept ni ujwa hoina 69 year 59 year che hoina work tawli su hai District Administration na IDP singi hana chana na bapiramba dugi mahuta numit khudingi masa masa ge account ta DBT wana lupa chama sama piragani haribo wafam Torbung Gram Panchayat ki manung dagi tongan ba Manipur gi mafam kaya da chahi ani helaklaba irang sina lanjena duna leidiba imung chatruk lom gi IDP singshu apambani haina ngasi Torbung Gram Panchayat Victim Committee na sinduna Moirang Sendra Road leiba Sendra Road Community Hall da pangthokpa GPSC gi manung gi IDP singi oiba mifam da fongdorakle Torbung Gram Panchayat Victim Committee reform to bagal wenana committee asigi nauna thaupuga da bamioi singshu khanki spokesperson wariba hujikna kumbi leirak achoba relief camp ta leiriba Dr Pukram Robin na lengakna loriba firep IDP sing masa masa ge account ta numit khudingi lupa chama sama hapa haibasi sarugya kiba miyamna mot amato ina yanare lengakna IDP singi pipam thokpa magi yum kainu chingba samjin sajana ba sanfam su athubada pihanaba mari lenaba singda takshinba haina su yanare haiki thokiba lansida victim oikraba singi yum kai mangkraba lanthum ngangkraba singi compensation se akoi matam go chunana chapchaba compensation si pibi ne bai damakta koi mari lenaba department government da koi taksin ba haina koi yanare aduga athuba matam da akoi isa isa gi iram dam da hanjin jaraga akoi rehabilitation phangjaraga mafam du da akoi amona leiba yanana bai damakta akoi sinbi ne bai damakta su akoi mari lenaba department sing aduga government mathakta akoi taksin lasi haibage amasu yanajai aduga akoi appeal se tawjari government na adu mari lenaba singna akoi athuba matam da akoi isa isa gi iram dam da hajilan biduna rehabilitation pibiu ngasigi mifamadu da saruk yakiba Torbung Bangladagi hojikna utlau prefabricated shelter home da leiba RK Babita Kobi amana kanagumba singna hojik lengakna IDP singda masa masa ge account ta sel hap khiba tarbadi hana locality ga IDP singa leinaramba mari phalaktaba yai amadi
asi na tholok matamda IDP singda awaba kaya mayok narpa yai haiba tunga kaya sandoklibu wafam IDP singna thajabiganu lengak na lawrakliba firebasi IDP singi yai fananaba khongthangni hairaduna irang sina हौरखिबा मतमदा IDP सिंगना थवाई हिंगननबा लान चलखिबा मतमदा मियामना पांखिबा मतेंग IDP सिंगना मदुगी तौबिमल मतम चुपगी कावरोय हाइखि कनागुम्बगी रिलीफ कैम्प खरदा अखोइगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लागदी असी अना यावरगसु पोलोय फम लेरओय खुनगी मिना पोलोय हलओय हाइबना सिंगबा नत्रगना सेंगसाक लाक्त्रबा मतमदा कनाना तानबिगनी हाइबना सिंगबगी मिपाइबा पोइदो तौबिगनु थौना लिंगजेन फना हिंगमिनसी अखोइ सेंगसाक ओइना फंगमबदुना अखोइ तुंगसिनबा ngamde पैसा अमता हौजिक पैसा ओइना लाक्लगदी अखोइना चाबदुदगी खितंग कक्थरगा नोंगमगी लुपा 10 कुंदा ओइसु तुंगसिनजदुना इसा आइसुगी तुंगी पुंसिदा खितंग सेंबा मतमदा खितंग दा ओरसु मतेंग ओइबा फंगनी हाइबसे यामना खल्लुबदा हराउबा नुंगाइबा पोक्से Federation of Haumina Sombung Kabui Kunzauda Hokiba April Gitang Kunmathoy the Pangtokpa Utabagi Thuram Amaga Sahi Sig October Gitang Tarukta Mapam Asimaktada Amuk Federation of Haumina Sinba Indigenous Pillar Ni Haiba Pillarama Maikum Hangdopagi Thorumga Numit Amata the Pangtopa Malhan Bamadi Pillar Maikum Hangdopa Numita Mahak Amadi Mahaki MLA Kalik Ani Yauhanba Manan Bashiliba Thongama Social Media Karada Sandurukliba Si Laibak Tibani Uthaba Numitadi Yauki Numit Yankaini Gimatung the Pangtokpa Pillar si Maikum Hangdopu Numita Makoi Yaukibelite Amadi Haumina Pillar Yungliba Siga Makoiga Karigumba Hiramamata Dasu Mari Lenade Miamda Lan Wanana Basilak Pathong Sigi Paukum Isel News Network Tagi Ngairi Masida Raznitigi Akuba Meeting da Paukum Piraklabadi MLA Amoina Maduda Ngakpi Bangamloi Haina Moirang Esigi MLA Tongam Santina Fongdurukli Haumina Mapungoi Bathodang Loduna Semliba Pillar Miam the Kusinabagi Thoramni Haiduna October Gitang Turuk the Pangtopa Thoramaduda Mahak Saruk Yakibalite Isel News Network Koba Facebook page Haribasina Samam Namba Pokhale Miam na Hangliba Wahanga Sigi Paukum Iselna Matamsana Pigedabani Loinana Karigumba Paukum Piba Matamda Raznitigi Akuba Mongda Piraklabadi Maduda MLA Amoina Tumina Leiroi Haiki Hiramasiga Mari Lenana Maitei Pangalgi Chamam Naba Wafam Mama Thorakliba Sigi Matangda Federation of Haumi Amadi Maitei Pangal Furup Anigi Marakta Wakal Taminaba Fagadra Khali Haiki Manga Makai Hina Lapnaba Todok Anika no the Tokpa Todok Malhanba Pez Amada Kadi Punsilibano Hibase Ayunda Chobo Hanga Wadi Pokum Sungaidi. I have Manipuri Basamoida Manipuria Apun by Septang Nangini Madugi Dukta What do Sulali Matung the Suhona Kigadi Misang Mikai Navigi Wakal Jaudana Utava do Yaurubadi Aduna in a road up in Tokzadingi Aina Aye Nusizerva Maitei Pangan Sigidota Yai Pandava Kadi Toda Log Zakibage Avidudi Aye Kota Reva Maitei Pangan Presasin had Kangigani Adubo Politically a pickpa Wakalo da Sagalaga Lanabo Pokum Piragadi Madubadi Aina Napiva Moy have from Simasu a Mia the Tamzadi Hena Sumai the Tamjak. Tatkiba Thasigi Taramarida Kumbi Kendragi Manung Chanba set to put the Pangtokiba Congress ki Thoramamada Anankoba Congress ki Miyamana Manipur Tukliba Kuki Madi Maitegi Marakta Toklibi Irangasi Kumbi Kendragi Emelena Tokan Bani Haikibu Wafam Yaningde Ananamasigi Matangda Kanghoba Ragadi Punkun Marigi Manungda Miam Kangna Sengdokadabani Haina Kumbi Kendragi Manung Chanba Pogakso Ikai Mamang Laikai Degi Konthojam Renukana Fongdurakli Torbung Gram Pansait ki Miam Nangasi Pogakso Ikai Community Holda Pangtokpa Paugi Mifamda Magna Makata Kibada Karigumba Anana Miam Kangna Lale Haina Sengdoktaba Toklagadi Torbung Gram Pansait ki Miamna Anangi Matakta Action Logani Congress Amadi BJP vote ki Matangda Awai Kum Tonabada Karishu Akaibalite Kuki Maitegi Irangasi Kumbi Kendradagi Hobani Maitaina Hobani Haina Hek Hairak Pasing Sengdok Shangjingi Walaite Torbung GP gi Miamna Makoi Matakta Action Logani Haiki ngasi chaiba sauningiba thamoida lairiba wahai lairiba myamji moina karisu khangba laitana moina bot kharagi damakta moina damaina hullaga nanga ka khoi turbung GP amadi kumbi kendra gi praja miyambu lebak miyam mamangda ikai ba pina bagi thabak la moina tawrije moi bot gi khatang khanbara natraga maitai lairiba jati sibu moina karine khalagi moina chingdharaga thammi ma gi bot to kuki na pirakadra ai ba maina ngangnaraga
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯨꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯍꯨꯜꯂꯣ ꯉꯥꯡꯅꯅꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯉꯥꯡꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯧꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯖꯤꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯆꯥꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯃꯉꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜड ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯃꯉꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ एजुकेशन की लमदा लेमजनिंगाई ओइरबा फिदा अमा फंगबा ngamle हाइना यूनाको स्कूल की चेयरमैन एन इराबंतना यूनाको स्कूल खोमंदा पांगथोकपा पॉमिसिंग उनबदा फोंगदोरकले यूनाको स्कूलना देकम बोर्डिंग स्कूल कैटेगरी दा मणिपुर की नंबर 1 तारकपगा लोइनना यूनाको स्कूल मैत्रमना नंबर 2 अमदी यूनाको स्कूल चानुंगना रेसिडेंशियल स्कूल की वइना मणिपुर की नंबर 1 स्कूल तारकपा ngamखिबनी एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग EWISR ना इंडिया दा लेरिबा स्कूल खुदिंगमा सर्वे तौरगा थिजिलिबा मतुंगदा हाइरिबा रैंकिंग असि पीबनी लाखलिबा अक्टोबर की तांग 23 दा न्यू दिल्ली की पुलम एरो सिटी दा पांगथोकदबा थोरम अमदा खुसिनगनी चै 15 खक्ता ngairaba यूनाको स्कूल असिना इंडिया पुंबगी स्कूल रैंकिंग चामगी मनुंगदा यावबा ngamba हाइबसी स्कूल मैनेजमेंट महिरुइसिंग बुताकपि तंबिरिबा ओजासिंग अमदी महिरुइसिंग की पेरेंट्सिंग की सपोर्ट ननि हाइकी यूनाको स्कूल खोमनसी ऑल इंडिया रैंकिंग द होजिक 58 सुबह पोजीशन दा दे कम बोर्डिंग द लई अदु यूनाको स्कूल मैत्रमना 70 सुबह रैंकिंग दा यूनाको स्कूल चनुंगना कोएड बोर्डिंग स्कूल 29 सुबह ऑल इंडिया रैंकिंग दा लई अदु कोई यामना यूनाको स्कूल सही 13 खक्ता ngairiba स्कूल ने हाइबा तारे अदु ऑल इंडिया रैंकिंग द लोइना almost कोई within 100 tum यावबो ngam बाइते याम साउंड बा एसिमेनी हारिबे एसिमेन सि मसी अखोई ओजासिंग अखोई स्कूल मैनेजमेंट पुनः मन थवा एक्शन यावन होनाबा अदगी पेरेंट्सिंग की अखोई लेप लेटर सपोर्ट अमदे अखोई छात्र मैमना याम कन्ना फनिंग न मसागी अपामलोना यूनाको स्कूल तमगा अफमी ओगी लाइक हाइबे समाज सेवा तोगे मल्टिक जामी ओगी वाखलोन जिद होनाबदे आहा फंगमने जे आहा मसी खंजई मसीने या मसी मैम थमजरी वाखलोन मानबा अपुनबा वामा कंगलैपाकना सही खुदिंगी लेप्तना सथदुना लाकपा निंगोल चाकौबगी थोरम हंदक चहीगिसु लाकलिबा नवेंबर 9 दा मयंग इम्फाल चबुंग कंपनी दा लेबा वामा गे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन असेम इंद्रजित की संगायदा पांगथोकलगनी हाइना वामाना थादोरकपा चेरोल मद फोंगदोरकली नुमेरसिदा वामाना निंगोल सिंगदा लमदम सिदा योंगदा साबा चमलब फी खुदोल तंबा लोइनना निंगोल सिंगनसु लमदम सिदा पुथोकपा हैरा पुरक्तुना खुदोल तंबगी थौरम पांगथोकपगा लोइनना नुंगी ओइबा तना थानाबा याद्रबा नुंगसिनबगी मरी हेना सेसन हनबगी वाखलोंदा अमदी चिंगतमगी अपुनबगी सक्तम सागतपदा निंगोल चाकौबगी थौरमसी पांगथोकनी हाइरि खुदोल पोटकी हिदानबा तोकपगा लोइनना अके अमो अरंग अराक तोकपियु लोइनना मणिपुर राजबारीबु थुगाइकिबा अदु अकनबा मवोंगदा वामानसु यानिंगदे हाइरि अथुबा मतमदा मरी लेनबसिंगना मणिपुर मियामगी इहुल खंगना समजन साजिनगदबनी हाइरि Institute of Development Studies Manipur Institute of Cooperative Management ICM Imphal ga punna sanduna National Cooperative Policy 2025 the uphill task of Manipur gi matangda nomagi oiba convention ama Institute of Cooperation Management ICM gi conference hold pangthokre thoramda W Ibol Singh MCS na sub guest Khoishung Rangamlian Aimol na functional president Jina Potsangbam na special guest amadi Thangjam Joy Kumar na guest of honor oina saruk yakhi IDS Occasional Paper National Cooperative Policy 2025 The Uphill Task of Manipur su sip guest na lusingduna phongki Ipa ipuna thambirambalan aikhoina yokhatuna kanamatana yokhat piroi art form मखल कया मुदख्रे लेदिबासी अखोइना योखत्सी हाइना के राधा कुमार सिंहना मणिपुर स्टेट सुमांग लेला काउंसिल न सिंधुना नुमित निनी पांगथोकदबा फेस्टिवल ऑफ नैरेटिव आर्ट पैलेस कंपाउंड लेबा इबोयाइमा सुमांग लेला संगलेंदा होदोखिबगा मरी लेनना मणिपुर गवर्नमेंट की आर्ट एंड कल्चर की रिटायर्ड कमिश्नर मसुंग MCO की प्रेसिडेंट के राधा कुमार ना हाइख्रे थौरमदुदा MCO की प्रेसिडेंट के राधा कुमार ना मखाताना हौजिक अखोइगी लेरिबा आर्ट फॉर्म मखल सिंह असिनदी सिथरकलिबा आर्ट फॉर्म कया अमा लेरे हाना लेरंबा कया अमा मुदख्रे हाइरिबसिंग असि खांगेनफम यौद्रिङैदा अखोइना करी तौहोबा चंगबगे हाइबा खलहोबगा लोइनना थबक पाइखतहोबा चंगी हाइरिबसि कलहोबा असिदा गवर्नमेंट खक्तदा इंथोकपदि यारोय मखल खुदिमकी चपमानबा कंट्रीब्यूशन पीबा चंगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯕꯥꯁꯣꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯂꯤꯕ ꯂꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯃꯍꯧꯗ ꯇꯣꯔꯁ ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯈꯣꯠꯂꯨꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠꯇ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯡ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯩ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯦꯔꯥꯒꯤꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯆꯔꯤꯠꯀꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯨꯝꯄꯥꯟꯂꯣꯟꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ contribution pinagadabani. Kangpokpi Police amadi 33 suba Sam Rifles amasung samaga 39 suba Battalion CRPF ki apunba khutpu amana thiba humbagi thabak sathabada miyoi ahumga loinana brown sugar ni chingnaba kilogram 8 ga gram chanipa nifu mari fare hairi brown sugar singa du sop ke sani yankai manga da haplambani hairi farba mukoi hum adudi vaini chong lungdim amadi thongkhopau lungdim Makoyani Matai Manauni, Kangpokpigi, Saitu, Gampazol the Leba, Si Munom Village the Guinea, Atopa Amana, Tangminlun Haukip, Apokpa, Tangkong Haukip, Ti, Tangkan Village, Cycle the Guinea Hari, Makoyni Season Daba Alto Karama, Autoriso Magalunena, mobile phone Marisu, Pagat Pangamle Hari. Kungangi mafam sing saukhan anaba amadi nupi oi bisingda khutsa haibe yauna sanmitlon fagat anaba galonana makoi amatoina punsin anaba gi pandamda Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj ki meeting makhada rural area da leiba mama oi bisingda kanaba pinaba gi pandamda semkiba Tomtin Village Level Federation gi sahi ama mapung pharakpa gi foundation de galonana sahi gi mifam amadi self help group tarani thoida community investment fund lupa lak tarani pan yenthokpa gi thoram ngasi pangthokre Tomtin Village Level Federation Sinduna Ulasu Community Hall Ngaikong Sifai the Pangtopa Torumduda Ulasu ki Hanagi President S Nabadip Tomtin VLF ki President N Indira District Mission Manager Bisnupur MSR LM A Amarjit District MIS Manager S Nabar Bipin Inter Village Development Committee ki President TS Joy Kumar Cluster Coordinator Ais Ratan MIS Assistant L Bikasamadi Ulasu ki Secretary Ais Dhananjoy Sarugya ki Tomtin Village Level Federation ki makhada leiba self help group tarani thoi ki members singna BLF asi sembadagi nungshinana lingjel manaba amana magi mateng pangnabana chauna kanaba phangba ngamle haina phongdokpaga loinana MSRLM Bisnupur gi District Mission Manager Angom Amarjitna wafam sing thamki Bharat Sarkar na India gi khungang khudingmak chawkhananaba amadi rural area da liriba mama oibi nupi singi sanmitlon fagatnanaba amadi mokoi bu khutsa henduna masana maromdom lepa ngamnanaba hingjaba ngamnanaba paikhaliba scheme sing sigi manungda kanaba kaya ngasi MSRLM gi makhada leikai khudingda leiriba nupi singda kanaba chauna piduna lakli haiki self help group semduna masida yawba singda ikoina sanmitlon fagathanduna khunai asibu manglomda sangsinbada mangjil thaba khungang amamam oihonanaba honaminasi RLM gi staff signature angamba mateng pangduna lakli haina makha takhi SIG sembagi pandam si mayam si gyan ta de phobodi khoi thabak si mai pak na tawba ya le haina sagi livelihood semilon pagat hanangai gi damakta sarkar gi mateng khara sarkar na pibi raga training khara pibi raga madugi khutsa haibaduna isana kana nangai gi tawnagai gi damakta ne aduna kunsigi awa ana kayaga MSRLM di makhada iba self help groups inda koina makhal kaya gi livelihoods ki training wagera capacity building ki training wagera asi pirag lene Pawgi Merek sida break amatang lominase Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra
लिभरनबु सोक्लबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Shija Breast and Thyroid Clinic Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Month asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik 12 dagi 19 phawba loinana 13 dagi 18 phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthokjagadauri mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedures da 15% concession gi khudong chaba pizari breast and thyroid ka mari leinaba hakchang gi nungaitaba laibiragadi khudong chaba asi lobi hau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro ब्रेक तुंगदा मोहना तराम नोक्सरी मखा तरकबा पाव पिजरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी थौबाल न सिंदुना ngasi खांगाबोक्तो लेबा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स थौबाल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा हौजे थोकलिबा मणिपुर की इरांग असना मरमोइदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम सिंग दा हांगलिबा रिलीफ कैंप त लेरिबा महिरोइ सिंग अमदी तोंगान चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सिंग द लेरिबा अंगांग सिंग लायक प सांगदमनबगी थोरम अमा पांगथोखरे कैटेगरी 1 क्लास 5 तगी 8 फाउबद लेबा मदी कैटेगरी 2 दा क्लास 9 तगी मथक हाइना अनि थोंना खाइदोक्तुना पांगथोखी क्लास 5 तगी 8 फाउबद लेबा महिरोइ सिंगना प्रॉब्लम्स फेस बाय गर्ल्स इन इंडियन सोसाइटी हाइबा टॉपिक असदा अथोय हन तानकी अमदी क्लास 9 दगी मथक फाउबद लेबा महिरोइ सिंगना एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ बेटर सोसाइटी हाइबा टॉपिक असदा सांगदमनकी थौरम सिगी लोइशिलकपदा मकों मथंग तारबा महिरोइ सिंगदा मनामथुम सिंगसु येंथोकपगा लोइनना सरुक याखिबा महिरोइ सिंगदा असम खुदोल अमममसु पीखी लायकपा सांगदमनबगी थौरमसिदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जस्ट कम चेयरमैन DLSA थौबाल नेप्रम सोनी कुमार जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कम सेक्रेटरी DLSA कैत्रिमयुम मेहता पनेल एडवोकेट नोमाइथेम मनीशोरसु सरुक याखी मणिपुर स्टेट Rural Livelihood Mission MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur Langmaidong CD Block Kaksing District ki Makhada Wangu Gram Panchayat amasung Pangantabi gi manungda leba Village Level Federation sing Lamjing Mangal VLF Warukok VLF Anoba Mangal VLF Lingjel Thoibi VLF Yaifathorang VLF na Manipur State Livelihood Mission Langmaidong CD Block Kaksing District Makhada leba Panchayat ki Ras Panchayati Ras Institution Sing Community Based Organization Convergence Amadi Wangu Gram Panchayat Kaloinana Pangantabi Gram Panchayat ki PRI member Singa Kusam Naraga Punna Sinduna Nomagi Oiba Convergence Mela Mangasi Wangu da Laiba Laifam Mayalikai da Laiba Wangu Panchayat ki Panchayat Ghar Community Hall da Pangthokre Mela adu Pangthopagi Matang da Anobu Mangal VLF ki SISD Kader Tingnam Kanan Debi na Fongdorpada खुंगंगी लमदा लेबा मियाम नदी तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगी लोइशंग दे सतुना गवर्नमेंट ना मियाम गी दमकता पाइखलिबा याइफा थौरांग सिंग असिगी कानबा फंगननबा होनबदा खुदोंग चादबा मयाम अमा मायुक नरिबा दु कोखननबनी हाइखी साबा अखोना डिपार्टमेंट की लहोंगलिंबा खंगौलिंबा डिपार्टमेंट सत्पगी खुदोंग सादम याम लेबदो मसिंग अखोगी लाइबा डिपार्टमेंट सिंग दा साना हकीम नना अखोन हाइनिंबा वाकनिंबा अखोना करी तौबा याबा हाइबदो खंबी हो हाइबगी अखोगी अदुगुंबा खुदोंग साबा मा पिदिबनी हाइनाय खंजगे खोंजोम सापम द लेबा इबेमहल बिसाल एकेडमी की चाही की ओइना पांगथोकपा फ्रेशर्स मीट कम लिटरेरी फेस्टिवल 2025 ngasi स्कूल सिगी कॉम्प्लेक्स त पांगथोखरे तोरमदुदा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबीर लाइश्रम इबेमहल विशाल एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर खोइसनाम रंजित SDRF कमांडेंट TS डेसोर्जित याउना मरुइबा म्यूसिंग सरग्याकी स्कूल अथॉरिटी की माइकैदगी की ओजा सिंग दा सम खुदुल सिंग सुतमकी स्कूल सिगी महिरोइ सिंग दा टोंगान बा मना अमदी खुदुल सिंग सु पीखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना चाही चामा सुरकपगी
thoram saruk amoy na ngasi Rims Hospital gi blood bank ta blood donation camp ama pangthokre camp asida nupa nupi punna mioi chama ga subna amana EP ki pangthokkiba blood donation camp adu Rashtriya Swayam Seva Sangh Manipur gi seva vivag Seva Bharati Manipur madi National Medicos Organization NMO na punna khusam na duna sinbani blood donation camp adu da Prand Karyava General Secretary SS Tarun Kumar Sharma MM Asokanji Assam Khetra Pracharak Pramukh amadi NMO Seva Bharati gi maruiba Mioy Singh Saruk Yaki Ana Laying Sathabada Tangai Fadaba Kudaki Weba ESC Darkar Weba Matamda Mateng Kradu Warbusu Pang Bangam Nabangasi Rims Hospital da Blood Donation Camp asi Sinbani Haidi Haukiba October Gitang Manga Dagi Taret Fauba Perugi Lima da Pangthokiba World Junior Judo Championship Lisingani Kun Manga da Bronze medalist Orakrabi Lintoi Chanamba Mamadi participant Oiruba Laishangthem Nungshithoi Amadi Taibanganbi Khaidem Mokoi Hum Okpagi Thoramama Manipur Judo Association Amadi Brave Boys Association Asinduna Mayang Imphal IB Rotalaiba BBA Conference Hall Dangasi Pangthokre Speaker Thoksom Satyabratana State Amadi National Gi Thakta Sanaroi Masing Yamba aduga International Gi Thaktana Sanaroi Masing Sahi Khara Asida Hantarakpagi Mami Tai Masi Nungaitaba Phongdokhi Aikoina piriba training asi matamga chunaribra natragana Chariba chinjak na wat pagira kupna yengshinba ma mathau tai international loiba competition da atopa country gi sanaroising yenglagadi aikoisu kharaga hena honaba mathau tari haiki sanaroisingna wana honarulaga magi medal nugal man manjabtu purula lakona akoina taram ubi basi yamna mai adu aigi oinadi madu dagi hena pabadi sanaroisi mabagi tournament da chatba yanaba honarapa matamda maga che thomo tamda sanaba matamda hena padana makhudi kalaga thaga adamai papadule ne maru wele no adu grassroots level da sanaroisi musabda primary tangai padene loje National CP Football Championship Lisingani Kunmanga gi Mingthol Lawrakraba Manipur Timbu Person with Disabilities Manipur Madi Spastic Society of Manipur na Taramna Airport Okre Imphal International Airport Timasibu Taram Upagi Thoram da Saruk Yakiba Person with Disabilities Manipur State Commissioner Waikom Birhanina Goa da Sathakiba International Purple Fest ki Manung Channa Cerebral Palsy Sports Federation of India Nasanduna National CP Football Championship Lisingani Kunmanga si Pangthokibani Championship asida Manipur gi team na champion lawrakpa simak yamna sauthok saningai ni haiki Championship asida saruk yaruba Manipur team gi sanaroi sanasam Mahesh na Manipur team na championship asigi title lawrakpa ngamlibasi miyam gi mateng na ngambani haina phongdokhi team asibu sogalakiba Babina Groups of Company gi chairman Dr. W Thangjam Spastic Society of Manipur madi Rotary Club of Imphal busu thagatpa phongdoragli Ngasidagi hauraga numit mangani sathagadaba Little Master English Higher Secondary School Samurogi Annual Sports Meet Lisingani Kunmanga School Sigi Sports Complex ta hogdokre Hogdopagi thoramda Little Master English Higher Secondary School gi founder M Thoiba School Sigi principal Ilangbam Dhiren 14 Manipur Battalion NCC Imphal Group ki Subedar Major KS Rajkumar madi School Sigi Department Singhoja Singshu saruk yakhi School sida tamliba madi haukiba student kaya na National School Games ta thangta gi masana da goal kaya laukiba da natna national gi thakta football sanaroi kaya school sina puthokpa ngamle haiki koi angang sing sida tongan ba koi lai sui wa khata natabida tongan ba koi angang sing lai ba talent sing asi koi export to bagi kudong sa du koi launa bagi dugumba Tanja doni koi sports asi koi pangkok chari basya koi school lagi koi thang ta da koi gi tongan ba national ama international thak ta pa koi school sata myam tha na koi handak ta su koi gold medal myam pur la khare masi matak ta koi school lagi hokhiba satra myam na koi haji koi gi football da koi India gi team da koi haji sanaba player yauri aduna koi smart school sports sin bai basi koi angang sin da ping ai deuna asi hayeng wai tung da moi ga am sau ba kana ba pro kan ai asi khaja bale se
Marirak Suba, the Manipur University Inter-College Yoga Men's and Women's Tournament Lisingani Kunmanga Kuntaruk Ngasidagi Purompat Leba Modern College ta Hudokre. Audupaki Thoram the Manipur University Sports Committee Secretary Assistant Director of Sports Dr. C.S. Pradip, Modern College Principal Professor N. Romabati, College Department of Chemistry Associate Professor N. Indubalana Chimbusing Sargyaki. Tournament Sigi Matangda Organizing Secretary Dr. T.S. Korenna, Manipur University ki makhada pangthopa tournament si maruoina NEP 2020 lakpana Indian knowledge system na kanna hainariba sigi loinana yoga si syllabus ta su hapsilakpa sida mahiroi sing da su hena khanghan bagal loinana yoga bu yokhan na bagi wakhalon duda pangthokpani tournament sida college nipan dagi mahiroi kun mangana tongan ba category sing da saruk yari makok mathang tarba sing adumak all India gi tournament ta saruk yagani hairi Yoga masana si Manipur sida kaknatana India gi oina su kanna train samalakpanina sigi sibu encourage to boina angang singi college kaba student singi level da sigi impact ama amasung masigi kari haigani beneficiary ama si ngasagi acknowledge ama awareness ama pihoragadi tungda yam phani haibagi wakhalon sigai khoga MU ga tie up toraga sum pangthok Khelo India Youth Games 2025 ki sarukamoina 66 Battalion CRPF na Sports Authority of India Sai Imphal ga punna khusam naduna lakliba thasi ki tarama pan fawba sathagadaba football tournament amang asidagi Thawal district ki Wangjing Kodumpopi da leba sports complex ta CRPF ki DIGP range Huidrom Premjit Maitei na hudokre hodopagi thoramda CRPF ki DIGP range Huidrom Premjit Maitei 66 Battalion CRPF की कमांडेंट अनूप कुमार साहू अमदी सेकेंड इन कमान सुजनसु कुमार सरुकियाखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग दलेबा टोंगान टोंगान बा टीम 13 सरुकियादुना नॉकआउट बेसिस ता सथागदोरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट अदुबु हौदोकलादुना CRPF की DIG रेंज हुइद्रोम प्रेमजित मैतेना लमदम सिदा लेरिबा हौगलकलिबा नहा सिंहबु हक्सांग फना लेनबा अमदी अफब माइकैरोमदा पुननबा पांदमदा अमदी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्पॉन्सर तौदुना CRPF ना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ता वॉलीबॉल फुटबॉल खो खो न चिंगबा डिसिप्लिन मरी मंगादा टूर्नामेंट सिंग पांगथोकपनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वनसु फुटबॉल टूर्नामेंट सी सथबनी हाइखी आइसुको तमु लाइक तमदबि यादबनी यादबदा क्लास 10 12 की पास हो गया यादबनी अभी मधुदा शेयर की द सेंट्रल्स दनी शेयर की BSF आसाम राइफल ITBB लोन ऑफ स्पोर्ट्स की मोरी तोंगान बा सेंट्रल स्पोर्ट्स की मनमले की कई द शेयर की एनी शेयर बिस्टमिना नॉर्मली वर्की द रिक्रूटमेंट द लाता रसु लोय द नोय नबु फजर दिगो लोय इंटरेस्ट दिखती नि गो दिगला मधु द देखि नोय की मता मफम सान मत हमारा से फाउ मुश्किल हौजिक लोइसलकपदा मरुएबा पाव अमुका हना पिजरी Directorate of Environment and Climate Change na sinduna numit nini sathagadaba Indian Himalayan Region Climate Change Conclave Imphal gi City Convention Center da hokre Pon amagi pambaidagi phamungdagi hendoktraba mi gi mating yaudravadi lengba fawba ngamdraba moirangthem dango Elias Arbinna mai pakna business tawba ngamle Thangmaiban Kendra ki manungda leiba lambi sing mathang chahi lisingani kuntaruki nongju tha mamangda semba loishinanaba pandamda lambi semba hauragani haina MLA Joy Kishan na haikre Amasung Manipur Cultural Integration Conference ki Yankhai Mapan Lakshuba Foundation Day ki thoram pangthokre Masigaloina hausa phobagi oinadi ISTV news matang sida tension jari meeting tabiriba punamakpu amuka hana kurumjari